Khasi Jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School hakashi tarik jalio kelas dang biang banshim kelas yaki khana school kibala shong ying no haki shita yaw tam na kajing shabam do ka ying school haki thelit ding kabala ja haka at phawai tarik ujamang araja at phawlai unong lum khubor jong umau phor haba buddin ya kajing ja shabam do ka ying school haka sngi thok ding ka ar tarik jalio lalap baki khana school kila yo biang banya kendo yaki nong hikai banyo ya lek kailang bat ki paralok dakadur khmat baphu samrikhi bat kham tam banyo ya ki jing hikai ya ki len nongkot kabade kabenta bah khmat tam na kabenta ki khana school habayo banya kran bat ki khana school ki lapan pau ka jing sngosi baka school baki pule kala ingno haki thelit ding ki bashar khai henry ki lapan pau pat ka jing snokmen bamenta kila yo biang banwan sha school banyo ya ki jing hikai na kaliang ki khana school kila kentu bat karpat rit na ki pat ba ki kan hun seng bhalang bakin ya rap no senyang lem shaka school habai kran bat uba bukular khong jiram ulaya thu bakilala ban penlong kelas dak ba penbet hagi kamera ki badang light na kajing syak bamdo hakading bat kajing wan jong ki khana school kalong ka bayat bet ya renti kumba julong kumban kedo hangne baka KGP Girls Higher Secondary School kabala yang la shispa lai phawai snam kala syak bamdo no haki thelit ding haka step jong ka at phawai tarik ujamang arhaja at phawlai Nakani ka jing tempana jong nakaliang jong school nila so kunan nila so yo men sim yang ayo kan dapin di jing jong school bukan kita nakaliang jong ate kalian baniwan sa school ni yo jing yo jing kai ba pya panin te khantam sa kalian jong ko nimpat te ka ja ko ni sampai kinai kai ru ki ai jing kai ru pya ba nila pan te kalian jing kana namong ko ni nimpat ate tham sa kan ke angkin lagi jing ka kalong susun ingat school ni tentang ini kita school ini yo penting ni ni tempat ni yang penting di school ni tempat ni bang ini yo yang penting yang kita school lembah jenis akunti lembah kisah bukir lembah soka kinyara ini yo sini yang school ini yo yang penting kemai yang kita school ni pun kalau